ko wasa ekropom akobaba attention TV so na asamo esiwe wasa ekropon no ano odin nenso erade ne yebuafo wa afia hyase mu nsem a eba na no odin wasa ekropon esie eda hwa esen obi wu a yesie no ho no na se obeda be so na emu no yetu anasada ka yafa na nipa ne deda ho no mpeni ni ho chese nsem a na ekoso wo esie na ano ade no hina wo krom to na esi from esi mrantie se won hwe won muntu anamo anadwo na won hwe ne ekoso wo esi oni ehwe se enkrofo bi na etu mu ho esi wo so mbedi krom wofo nyana na mrantie die se yoyo we na anadwo da krom di ntenta na brantie bi ede car fita pa white evra esi o car no ne boarding pa wodi wura si wona na ndie boysi eji no seye eche no no omochi de hwe ne kam na kukuo bi esika no na asama ye ne odi ka no ewura ho no ka no de ti se me no mienu nyina yankase yekotie na num nsem kwa ye fa so a owura si ho no yekotie nia ma no wura si ho emra sisia godila ye wo ye businessman ahomache what na wo pedien wo asie yo anapo afena telefonia ebio ye tere se enwa anopa be se nunsia ene nya ko free na nanom ne enfo wo wasan konsia ekura eno ewo ekopon ene body emfimfi ese emabunu a ewo kromo no edom nsa keka abrantie bi ma ne keka kono se ya mamina aposifo anso ante a wan hwa no ma ja abrantie no kwa afri nsem eba sa no nsem chofri ja bibia ye na enso de ye ni ekupi mu hono no kwatem se ye ko le pase enso hwa menka se betin ene abrantie no na mabunu abun papa tu se enye se nananamo ebe mu temu a komo de ne krafri nsem na ere ne busa se de na esie nti omobu abrantie ne sa no na wo mu temu se abrantie ne frɛ no eye Ezekiel na mu izina na dodo na ere frɛ no oyobi a oye gold hu adwuma ene wasanso ebe sport oja ni business a oye no na wo mu tse okuta kwa white na eno anadwo no ebibi ntile ECG edum ahankane ne nyina nti eno ade ho 19 nyina no na ye dasum na ne nyina ko wie se wo mu tse nipa mienu bi ewu ankonsia horoma kwan nipa no fa so wie no enye kwan papa ntino omo ati volunteers a omo ebo esiye ho no ba ebia ne nipa bonfo bi abetu sa mu no e de akwan no peso ye na enimu na emo tese anadwo be se donko no omo se ka bi aba betwam ya wa papa ko esiye kwan na no eje wa papa wo de ebia na ne fie na ho no ma okọ na omo tese osifri kanim no owura esiye ho no esan koba ne kanim ese owura esiye ho ekoba ne kemtini e kaso miensa no na volunteers ni chese omohwe ni ekoso no a bibi be wom entomo pinchen ka no omo pinchen ka no na chese abrante no esi Africa ni mu a okuta kukuo tuntum na moton ene nema ewo kukuo no wasan su kuta kosua miensa ya bibifu kosua miensa snap ene chese nema ho de yankomade no ne nyina bi ekeka ka abrante no a ekuta no a anka osi fom na ode akowura esiye hormo ene na omanfo no ebisa no se edien pete na nka obeye wasi wo no wanya asempa bia entumi afa nka na akwese ma me se papa sentimental no enso editumi so mo se ene ebrofitai omobo no a dede ma omanfo so ebeka ho bia wo mde kopi mu ewa himfi na nanam ye se omoji abrante no de na pe bia sie no ene behwe e ma abrante no so de mo sake kana na mo se miensa na ni identity hu benya se ebefa posifo amomabem aposifo nso de kantete baya na omobeji abrante no de wa se kopo municipal police commander Simon Setoguru na kache na eno no wo se wani abrante no kodi nkomo kokuam na abrante no koma wo kanyina e de ache commander ne se enye se bia na obo wura sie ho no akotu nipa body e de akwa bibi bone ana se bia wo kwa ya mamere bi e de agi nipa enko afiri nsem na mum good business any sport here we bi kame ye se ade bachim bia no na obi e de serewa ene nema kame ye se nyankoma de nema aba ku ba bia oye adwuma no akoso ba ku menu miensa ennan su ni eti wo chese odwe ho won tia sama nanse ni business wo ye na nema ba na eba fam ene se wono so epa ba bia ba bi okoye no ena konfo no amamra wo kire no ena ja woye se onkoye na sieye onya koye na sieye wonma nipa bonfo bia wo de nema be gu na dwuma mu opeso de se ni business no etu be twa amani pa no kwa betumi akwa se sa nipa no be wu ama brante no enso etumi enya ne fa hodi enti eno ho anamon ena nka obetu asieye ho no a menua ekoba ne sa brante no echi no a omutumi edina kaidam sa ne kare de ayo ho se kai ton be se be 2 billion no omo ebrante na se ni nyina amaka ba akokora no apolisi fo ko fa se omo de be rescue guy ne so no ene so omo de omo sa kan ya nya apolisi fo no ban bo na ekwa ni mu a anka ne so omo se ka no na se obusa ya abrante fe se easy ana se Ezekiel no ana ma otu ya abrante ko che no a ene ko nam so mo bo no mu che mu ene mu tofa bo nyina no opani enie akwapo
media me too. Akwa mo akwa wadi kakra mu na okra amane no ebuda ho na mom wo hye ase no wo se aya na de na kwaso wo ase ho ntina ye te sa wo dog no wo mo kyese enipa mienu bi ewu nansen ewo ankonsia ho no na ewu na nipa no wuye no o mo susu se nipa bonfo bi eni kun sa nipa no pese o mo de koyo mo niema eno nam so ma o mo paw committee a o mo hwese ye ho no boys ye ho no ban se ne be ya sa emu mienu na o mo kosie no enkoba so bi beba betu emu no sanse ye beka so mo ye sode aha nti sode so de se ne tumi e de sode ye niema no o mo susu se bi ba betumi abetu body mienu no e de akwa bibi ene nam so a ema wo mo eti committee se o mo hwese ho na o mo masi ho ba nemum efi se ye ankonsia e bebo ase a nananum so beka ho a yesi amanfo wasi ho ne de ye nti committee bia e so mo hwese ho until sanansen sa ewo mienu no e ba ya ene nam so mo te committee no na enyina so ba ko bi no se wase kopon kro bi man kasa no nansen as mo beka ya ye mamotefo nyante se o mo abetu oba bi aja na oyare kidini yare a wodi we no o mo ba betu namu eti se enam sa ne ma we nyina so nansen ase emu atututu no e ko so wase kopon ne potemu ene nam so a ekro bi ada no so se o mo so bebo mo si ho ban sa na mo na eye o man po wan konsia etuya ene nam so ma branche no o mo edite no akwa ni bi sa wa hu se wo mo adi no call police station ya go dealer no wono ni nkyere mu ni excuse a wo ka che aposifo no sabi se emponche yira e wo kurom na ye koche wa na jo se wo gina mponche buo ma enti na hwan na wia enu na akoye boachi bi ni se asane ba asa no abrante ye kana nseme kam ye se wo ye town guy a obi anim no e beka so ye famous pa ye obi anim no na se koba se anamo wa na wotu no e ya na mo bone a edi e beba bonte wo wase kopone ni potem minia anu eden nti meka se minimu de se ni abrante de ka tere police commander no se ye ne kure no twedi ampone nananom ene ya dance so se koba se abrante no anka sa pa dia anka edi e beba bonte se omunyina e wo group a omu etu sa na mo no nti eno na e kame ye se abrante no hwe e mani kontima e ba no so no a na anu eden nti ne obeka ndia yi ne ho anu no se ni business ena ni pabonfo bi se nti okọ ba bi no ena konfo no kire no eye nyankoma de so meye na wo kire se won kwasie no nkoye nti edi ana nka beba bonte e kire no na edi ni doso papa ene se abrante no eye faster meka so wisu na adwe e de kan sa cemetary police commander na to se kromafo na nkasa wo mudi wo mani abububu nipa bi no ma wo mususu se eniama bi etisa no wo mbetumi aye sa pepe to hwe abrante ni group no mo nam no obia kutaka white cheche pasa abrante ni kutano e kame se ata bosumi miensa obia sakas obia nti amadi mamfo na wo ekopon ankasa no omodwe ho mo ntia se good business die pa ni wo mu a obi bebie good within 1 year na wanye sika watoka ka na obeto nso no bosumi bia wasesa ka no bosumi bia omudi sidanpo ana omudi ye ada project employment mfaso abro man no a anka enye ya nemom da bia kas mu se sanko na omudi top pressure e ma mrante ye de yakosuku ya ye bosumi akatu ya kwaransa bi enuru ba bia na omudi top pressure menti wo so wan kenti mu pa no a na chese ana mo mutu ye na akwa kotubi enti bia ka talent pa ana mrante na ekuntamati mu fonso enya sum etimu po bi omutim se e de anko na obia bia good business a within 1 year no aye ye no atoka na chese enema wo ye no anu eden eti enam sa kwan so enam obia nso esu se ene sa de wo hwe ba bia branch ni firi no a omu nyina no sa na mo nsa no mo tuom de toto kasa omu edi se good no mo tamo mo ayeyi no me da se wo je bere twen me wo se wo koye na kwankyere ekuye ntua ena mbeso mu makra